O le launga le suafa mamalu o le atua le tama, le alo ma le anganga sa. Amene. Maua le tātou matua i le tusi sa tātou whaitawina, mai le whenga inga fau, tusi le kalesia i e feso lonu tāu pelua. Ia o te toi fia whaitawina, whai upu ia sa au whaitawina o le sfutasi, ma le sfun malua, e whapea. O le nei, ia o tau manatu, sa whapau pau o tau ana mua i lani tino. Ta ua o tau o ele pelitomeina, e i lani tau, o e wa ta ua o pelitomeina, i le tino, wa whaia i lima. O na po ia sa le iai ate o tau kariso, sa tangata ese o tau, i le sau ninga o le malo Israel. O tangata ese foi i whea ngainga, wa iai le mea na fola ina. Sa le aiso o tau whamui moe, sa au no foi ma le atua i le lalulangi. O le manatu au tu e au aini ma faufonga o le neitaea. E tusa ma le whasinonga le tusi whaitau waso le ni yaso e whapea. Wha le lenga, tūlanga ese. Wha le lenga, tūlanga ese. O le wha le lenga, o se tū po seanga. E wha le leia i le vao tangata ma le isi tangata. E mawhaifo, o na whaatinoina i le vao no, po i tu malo, e ho lava i le malo. Ai maise ai, le vao tangata ma le atua. Talu ai ono le upo o lo whao ngā ina e whao tū iai natu e tusa, o le whaasinonga o le tusi whaitau waso. Ai leo tā ua i le tusi filifilia o le so. Peita. O le tusi le ngia e feso. O le tusi e whaapena tusia i le apostolo Paulo. Ma lo whao ngā ina la e le apostolo le upulea. I ana tusi i le kalisia Roma. Ma le kalisia i Korinto. Lo wha mawina le Roma i lima. A lo na whaipa sfulu. Ia ma le lua le Korinto. Lo na taupo i lima. Lo na whaipa sumalvan. O lona whao ngā ina i le tusi i le kalisia i Korinto i pei ona uta ua. Le Korinto i lua lo na taupo i lima. Lo na whaipa sumalvan. Tātou te mālama lama ai. I le whao ngā ina o le upulea. Ua wha le leia ai le vao le tangata ma le atua. Ai o le whai unga o le upu, i le whai upu e sifulmalvan. O lo iai upu ia. Wa tō mai fo ia i mātou le ngaluenga o le lenga. Lea la, ua vao i sea ai le apostolo inu esi. Ono o le tailaina, o le lenga lea o le tangata ma le atua. O le lenga, po o le wha le lenga. O le ngaluenga na wha tinu e le tua, e ala ilu nā le peli, lo tātou wa li i whaola o Jesu Keriso. Ai se ai mafua, ai se wha le lenga. Ona wa iai se wha le tonu, i le vao tangata, vao no, mai tu malo. Ai masea, le vao malo. Ona uanga sala se tasi le vā malaisi tangata. Ia po le vā o se nuu, ma se isi nuu. Ona ni a mionga tu whanua se po nisi. E leo toi po mala e. I tū maanga le tātou watu nuu. E wha atino ai se wha le lenga. E ala lea i le fonga. Ao le tū whaitaia. Sa whaatino i le whale lenga o le nuu Israelu ma le atua. E ala lea i leo singa tauranga e whao ngā ai mani. O le mea wa tupu i le kalesia i Efeso. O tangata Israelu o lo soifu ai nung nei. Wala tau tau mawhai e tau anau tangata o nuese. E le mawhai o na wha le ia lo la tau vā ma le atua. Se i longa e whaatino mua le tū whaiutaia. O lo wha lama mai la e Paulo i le tusi na whaitawina i le kalesia i Efeso.
pe iutaia pe tangata o nu ese e tasi lava le ala ua faale le ai le vao le tangata ma le atua o le taulanga e tasi na saunia e le atua e ala i luna le pele o Yesu Keriso lo tatou faola e le toi tau faatinoina tu faiutaia e pei ona fai ai tamatane e faale le ai le vao le tangata ma le atua o le maliu o Yesu Keriso ua talepe ai tu faapau na ola ai tangata o nu ese pei o le ifo i tupua e le o le manatu lau paulo ia te ai tu faapau po tu faiutaia o le tu faiutaia o le pentomina e leo se tu faapau ai o tu mahanga na faavae mai ai le soifuanga faiutaia na amataina mai e le tamao le au faatutua le toi ina o pelamo o le faitalia o le tangata e faatino ai pe iutaia pe tangata o nu ese ai ia manatua e le faale leia pe tau ame tunu ina ai le tangata i le vā ma le atua e iai a tātou tū maanga faale atunu pe o le tāina o le tatau po o le malu o le tamaitai e leo se tū whapaupau ai le faale leia i le vā o oe ma le atua pe a whaisau la ei ai loa o oe o le Samoa pe a whai sau langi malo fie o le whaatino ina o le ifunga o se tue ma whai o na whaamangalo ina ai e le isi tangata ai tātou te le ma ngalo ai i le sila whanga le atua a whai fo i e whale pui pui se tasi ono o se anga sala pe tongi sala fo i whau inga ali i ma whai pule e le ma ngalo le tangata i le sila whanga le atua se i vangana ua moni le sala moa le tangata wao le ngaluenga na whaatino e le atua e ala i lunalo e le toi tau whai ai ai se ngaluenga se tangata taluai ono lo tātou wala i to tono o siu manga pe yonu mainga ma lo tātou atunu o le ala lea e whaatino ai tū maanga masani pe o le tongi sala i le nuu alu se ifonga po se nofo sala i le fale pui pui pe a whai e le tangata se ang sala ai amu ia se tasi e whaatino se ifonga pe tongi sala i le nuu pe fale pui pui foi a ua ia langona lona whaatau waa i le vā ma le atua e hatangia le nalangona i le vā ma uso a tangata o le upumoni bo umana saunia i le atua le whaale lenga mo tangata uma o le whaale lenga tūlanga ese na saunia i le atua e ala i lo tātua li whaola wa wha mangalo ina ai tātou ang sala wa wha le leia ai lo tātou wā ma le atua o le ngaluenga lao le wha le lenga po le lenga leo wa tuk mai i o tau au ma o tātou lima tātou te wha awa wina pe ona whitai tunga ai le au apostolo ma waho e se ai missionary ma whaafale le malu ai au au na tofi ina i o tātou maua le ola ma sanga maua atili ai lam ma sanga vi ia ai lo tātou mitaisili manuia fe au sa moa o le nei aso manuia foi lo tātou whataitali o le pepe o Christmas ono o Yesu. Amen.